Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho umunyemereto yahereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango inzego z'umutekano zafashe abantu batandatu. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Ruhango yataye muri yombi abasore batanu n'umusaza umwe ibashinja gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Aba basore babasanze mu birombe biherereye mu mudugudu wa Muremure akagari ka Gitinda umurenge wa Kinihira aho ni muri aka karere ka Ruhango. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye umuseke ko abo bose uko ari batandatu basanzwe mu birombe byafunzwe bacukura nta ruhushya bahawe. Ati bagiye guhanwa n'amategeko by'intangarugero. SP Emmanuel avuga ko gufata abo bakekwaho ubu bucukuzi butemewe biri mu rwego rwo gukumira no kurwanya ababukora kuko bakunze guteza impanuka ziviramo abaturage impfu ndetse bikanagiza ibidukikije. Polisi yaburiye umuntu wese utekereza kwishora muri ubu bucukuzi butemewe ko yacika kuri iyo ngeso kubera ko polisi iri maso kandi ikaba idashobora kwemera ko ibi bikomeza na gato. Abakekwaho iki cyaha bafungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Kabagari kugira ngo iperereza ku byaha bakurikiranweho rikomeze. Reka dukomereze n'amakuru yacu tuve mu karere ka Ruhango tujye kuri no nkuru igira iti Minisitiri Nduhungirehe yanenze uburyarya bw'umuyobozi wa MONUSCO. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr Nduhungirehe yikomye Madamu Bintou Keita umuyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwoherejwe mu kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Ahamagarira amahanga kwita ku bibazo by'ubutabazi igoma yirengagije abaturage bikomeje kwicwa n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe abaturage b'i Bukavu no mu nkengero z'uwo mujyi bakomeje kwicwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanya na FDL na Wazalendo, Bintou Keita yabwiye akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu ko ikibazo cy'ubutabazi ku baturage b'Igoma giteye inkeke kandi amakuru yizewe ava mu baturage b'Igoma agaragaza ko bishimiye ubuzima bwatangiye kugaruka. Bintou Keita yavuze ko umujyi wa Goma uri mu kangaratete no mu byago byo kwibasirwa n'ibyorezo mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bidashobora kugeramo byoroshye kubera ikibuga cy'indege cya Goma n'ikoranabuhanga rya GPS ryahagaritswe. Minisitiri Nduhungirehe yamusubije ko igiteye inkeke atari imiterere y'ibibazo by'ubutabazi mu baturage b'Igoma ahubwo ari imikorere ya Bintou Keita nk'umuyobozi wa MONUSCO wirengagiza ibibazo bihari agatabariza ibyabonewe ibisubizo. Yavuze ko hari amakuru yizewe agaragaza ko imibereho y'abaturage irushaho kugenda imera neza mu mujyi wa Goma ari nayo mpamvu abaturage babaga mu nkambi batangiye gusubira mu byabo. Ati yirengagije ubufasha MONUSCO yahaye umutwe w'abajenosideri wa FDLR yashyiriweho guhashya cyangwa ubufatanye bwayo n'abacancuro b'i Burayi boherejwe muri Kongo bihanye n'amasezerano ya Loni. Bintou Keita araterana icyuhagiro itotezwa rikorerwa abaturage bo muri Bukavu no mu nkengero zayo bikozwe na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Bintou Keita yatangaje ibyo abona nk'ibinazo ahamya ko ahagazeho mu gihe abaturage 9 bivugwa ko biciwe mu majyaruguru ya Bukavu ahitwa Miti, Kabamba, Kantana ndetse na Kavumu bikozwe na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Abaturage bakoze imyigaragambyo y'amahoro bamagana ingabo za leta n'abambari bazo aho bazihaye amasaha 48 yo kuba zabaviriye mu gace kuko aho kubarinda zirimo kubateza umutekano muke. Abigaragambye bahuye na guverineri wa Kivu. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje agira ati ariko kuri Bintou Keita ibitakihanganirwa ni ukuhonyora uburenganzira bwa muntu gukorwa buri munsi na FARDC ifatanyije na Wazalendo ahubwo ni ukuba impunzi zaratinyutse gusubira mu byazo. Uretse abaturage bishwe abandi bagasahurwa mu mujyi wa Bukavu kuwa gatanu, binavuga ko n'ibindi bice bitandukanye bya teritwari ya Kabare byasahuwe. Abaturage baratabariza umutekano muke wabo bakomeje kwamburwa n'ingabo za leta zirimo kuva ku rugamba zihanganyemo n'inyeshyamba za M23 zikabararamo zikabambura imbunda zikabambura. Reka rero dusoreze kuri iyi nkuru, ni inkuru igira iti guhuza ibiganiro bya Rwanda
na Nairobi biratanga icyizere. Ambasaderi Nduhungirehe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Nduhungirehe Olivier yatangaje kuba amakuru y'ibihugu by'imiryango ya Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse na SADC bahuriye mu nama idasanzwe hagafatirwamo umwanzuro wo guhuza ibiganiro bya Rwanda na Nairobi baganira ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitanga icyizere. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na RBA asobanura ko kuba bagiye gukorera hamwe bizakemura ikibazo kuko ubundi imbaraga zabaga zitatanye. Ati ibiganiro bibiri bya Rwanda na Nairobi byahujwe bikagirwa ikiganiro kimwe, none ikibazo cya Kongo kikareberwa hamwe ndetse hakaba hazanongerwamo n'abandi bahuza bakunganira ngo habeho kurebera hamwe nk'Abanyafurika uko gukemurwa kw'ibibazo bya Kongo. Yongeyeho ati ubu imbaraga zashyizwe hamwe kizaba ikiganiro kimwe kuko habaga hari imbaraga zitatanye hirya no hino. Abakuru b'ibihugu banzuye kimwe inama y'abaminisitiri izahura mu minsi 30 kugira ngo dutangire twige neza uko ibyo byose byashyirwa mu bikorwa ubwo hari ubushake bw'iyi miryango yombi. Yavuze ko kandi u Rwanda rwashimiye imyanzuro yafashwe kuko ubufatanye bw'imiryango yombi no guhuza ibiganiro ari inzira yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Yagize ati haganirwa ku gushaka igisubizo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda yakiriye neza imyanzuro yashimiwe kuko ihuye n'ibyo twifuzaga mbere y'uko inama iba. Ni inama y'amateka kuko ni inama ya mbere y'abakuru b'ibihugu bw'imiryango yombi kandi iyi miryango niyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo kandi yanagize uruhare mu gukemura icyo kibazo. Yakomeje agira ati icya mbere twifuza ni uko habaho guhagarika imirwano no kugira agahenge bikagenzurwa n'abagaba bakuru b'ingabo b'ibihugu by'umuryango ya EAC na SADC. Icya kabiri ni uko hasubukurwa ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe inyuranye yo mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane umutwe wa M23. Ambasaderi Nduhungirehe yahishuye ko ingabo za EAC zagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakabaho guhagarika imirwano haboneka agahenge kamaze amezi 6 ndetse umutwe wa M23 urekura ubutaka bungana na 80% bwaho yari yafashe. Ku rundi ruhande ariko ingabo za SADC zazisimbuyeyo za EAC zo zari zihishe inyuma y'umugambi wo gutera u Rwanda. Yagize ati EAC yari yohereje ingabo muri Kongo mu rwego rwo kubungabunga umutekano kuva muri Werurwe kugeza muri Nzeri 2023 ndetse M23 yaratanze ubutaka bugera kuri 80 wari wigaruriye, ariko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo afata icyemezo we wenyine atagishiye inama itanamenyesheje abandi bayobozi ba EAC y'igaruka rya Aircraft. Ahamagaza ingabo za SADC zo zaje zifite umugambi wo kurwana. Imyanzuro yagiye ifatwa no mu biganiro bya Rwanda na Nairobi ariko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyashyire mu bikorwa. Yagize ati ikibazo twagize kuva kera ni amasezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ashyiraho umukono ariko ntiyashyire mu bikorwa. Muri iyi myanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu bose, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yakoresheje ikoranabuhanga. Twafashe icyemezo cyo guhagarika imirwano no gushyiraho agahenge. Abakuru b'ibihugu bavuze ko tutakomeza gukora nk'uko twakoraga tugasinya amasezerano tukajya mu mishyikirano ya Rwanda Nairobi, ariko ugasanga guverinoma ya Kongo ntifite ubushake bwo gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Icyizere kuri ubu gishingiye ku kuba hari ubushake bw'iyi miryango yombi, hari ikizagerwaho nk'uko iyi ntambara imaze imyaka 30. Ni ngombwa ko guverinoma ya Kongo yumva neza igihe kigeze cyo gushaka amahoro kandi mu buryo bwa politiki. Nanga dusoreje amakuru twari twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Tubibutsa gukanda subscribe batarakanda subscribe, mukomeze mugubwe neza cyane. Bye bye.